Ja, halleluja. Ja, avere vi inga ma whaftai le tua i le nea fiafi ia o lau porkalama le nei o le Jesus is the Answer podcast ia i le nei fiafi whaftai le tua ia i lona lofa mlona nga le lei ina ua tātou whaatasi le nea fiafi ia i lunga o le tātou porkalama e pei o na masani ai a stofi te tasi ia i le itu la valu i le fiafi ia o le ala avele vi inga mar whaftai i le atua ia ona o le avanoa tā ua ma whai ona tue tātou mafuta i lunga o le tātou porkalama i le nea fiafi tari tono o loo manuia uma o tau le alofa ma le anga le lei o le atua o lea ia e avele vi inga mar whaftai i le atua ia o lona puipuinga le ngata i lea whapea lona leo inga i tātou i le aso ma le aso ai maise le ola ro tātou maua pea ia o le vi inga ma whaftai mawarunga na i le tua ia ona o me silisili ua ia whaia mo i tātou ia tari tonu ia o nei fo i vaitau se o le vaitau se fia o leo tari tonu o toe nai vai aso ma nai aso ona tātou o aturola ia i le whaamantunga ina o le aspanau o le ali whaola o Yesu ke wiso o le ia o le vi inga ma whaataina i le tua ia whaatai i le tua ia whapena oro o le leimea whaatai fo i le tua ona mo i te leonisi o tātou a inga ia ua whapena ona ia ile wala au pa ia o le atua ia inisio a inga ia ai whaftai le atua ia ua a mia nisi ia e tu ua to telo i tātou o le ia o le nea fiafi ia o le vi inga e whaftai le atua ia ono o le ola ma le malosi o tātou maua pe i le aso ma le aso ia e whaatalo whatu le porkalama i le nea fiafi ia te oe o loo mai mua mai le nea fiafi Whaatalo whātu le porkalama o le Jesus is the Answer podcast ia i le nea fiafi ia e whaatalo whātu ai i sunga i whawhengainga po le whioi o le tala lelei i sio tātou atunua i le ngata i leo Amerika nei, New Zealand, Australia o whea lava o loo tau ngā lue whaatalo whātu le porkalama i le nea fiafi la o tau sunga i whawhengainga ia ma o tau whalitua i le nea fiafi whaatai la o tau nofo talo le ngate lea whaatai le upo le tua o loo tau whapena o tau launga ina i lea aso ma lea i lea sa ma lea sa whaatai la o tau on sai fo i ngā ruenga le tua ia o le ngā ruenga le tua e teimi e tātou te la sia ia whainga tāmpo pua ngā o ngā ruenga ia e whaatai i le tua ia o loo tau maua pele on sai e awale wa inga o le lafu mamoe o le tua ia i lea whaitaulanga ma lea whaitaulanga o lea ia whaatalofa atu le porkalama le fiafi ia te o tau ia i le ngata i lea i le whaangaloina nei o tātou tamama o tātou tina matutua si o tātou atunuu le ngata i Samoa ia ao le lalulangi atoa o whea lava le meo o tau maua ma ele nei porkalama i le nea fiafi whaapetai tele lava atu le porkalama i la o tau nofo tāpuai ai le ngata i leo la o tau te talo fo a o alo atu o tama whanau i le aso ma le aso i whi au ma ngā ruenga o tari tono o lo tau tāpua inga leo o lo whapena o lo o maua i mātou le manuia ma le alofa ma le puipuinga mai i le atua pe o le upu ia e le silia ta i lo tāpuai amen o le ia e whatalofa atu i porkalama le nea fiafi ia i nei o tātou tamā matua ia e maisero o tātou tina ia i le nea fiafi ia ona se e mai leo se whatalofa i se wō uso ai le ngata i lea o paanga masani o si o tātou porkalama
ai maisi o tātou ainga whatalofa atu ma whaamalo atu le pokalama o le Jesus is the Answer podcast ia i le nea fiafi ia te o tau malo lava le whaatasi mai le nea fiafi whatalofa po i nisi o wō a inga me masani lungo o tātou pokalama o lo whaatasi me lungo o tātou Facebook ia whanga lo ia Samuelu talofa maloso fua manuia whatalofa atu whamanuia atu le atua whaatai whaatasi mai lungo o tātou pokalama. Thank you for tuning in. Le ngata wha lea ia to fine ia Lisa. Ia e maise ia Twin Julius Matamua no mala pono wha no maia o wha malia tupe aua ngai sinka mai me ale me lo ko ai ko i ko ngo ia e whatalo whatu pokalama ia te o tau i le nea fiafi. Ele ngata i lea wha manuia le Kirisimasi ia i le nei aso e uia le re tātou te rei o ia awa wakalangonga le spiritual Christmasi amen ia whatalo whatu e porkalama ia ia te o tau le nea fiafi ia malo lava soifua manuia whatai fo i le atua leo o tātou wheiloa i lumo nuu ai leo tua nuu tai le tua ia leo whaavanoa lo taimi e tātou te mafuta i lunga o le tātou porkalama e pei ona masani ai. Ia mo i lātou e fau mai lunga o le tātou porkalama. Ia o le tātou porkalama nei ia o le Jesus is the Answer podcast. Amen. Ia o le nei porkalama ia e tātou te tala noa i le upo le atua. E tātou te whaasoa i le upo le atua. Tātou te whaasoa ma tā lai le lelei ma le alofa o Yesu ke wiso. Ia o le nei foi la pokalama. Ia o le sao niuni fo i tātou pokalama. Ia awa fo le Kirisimasi. Le aso Kirisimasi. O le no tātou pokalama o te whaingoa ina o le Jesus is the Answer podcast. Po o Yesu o le tali. O lea la tātou sa une e tātou te tātou te fia ma wha manatu le aspa nau no tātou li wha aola o Yesu ke wiso. Ia tan tonu foi la o nei foi vai aso. Po le nei foi masinga. O te tauna ia te oe se fianga o lo loto. Tau fo ine ia te oe se whengale se loto wha mangalo. Amen. Alo se fo manuia ina. Sorry, I'm the new one on your program, bro, this time, but it's okay. Oh, it's okay. It's okay. Julie, twin, Julie, don't worry. You know, this is your first time, don't worry. E whengale tātou e talia so se si lunga tātou po kalama. Au ke pole pe ke fau mai pe, it's okay. As long as you come on here and listen to the word of God. E whaingale wha manatu le upo le tua ia te oe. Ia ele ngata i lea. I toe te whawhango i longo ola wha lea nganga. Ma e toe soani fo i lausa walinga fo i le nei o langa. Amen. So awa te pole. But thank you for tuning in to our program. Olea, tātou ahinga wō, mai e masangi awane i ngalo wha mole mole. Share tātou porkalama o tau uma fo i olo o mai mo mai lunga YouTube. Wha mole mole ia subscribe le kako YouTube channel. Wha mole mole. Ia nga omina i o lau pēonga a ola le taimie. E live atu e tātou porkalama. Ia ona watu le wha ilo ia te oe. Ia o leo wa on le tātou live. Wha mole mole. O i lātou uma i lātou te leo silafia le tātou YouTube channel is under Jesus is the Answer podcast. Alu search i lunga YouTube. Ia ona e alu le i te matamatai. Wha mole mole subscribe le kako YouTube channel. Le ngate le o le tātou Facebook. E le o live le tātou pokalama i lunga o my personal YouTube channel. Is under my name, Faraimo. Se i saustemi o na paila i o le tātou Facebook channel for our program.
ona o le fau tātou pokalama, leo fua kua a kua kausanga o tātou pokalama, o le fresh ele o tele se malam anga fai. Ia sau se te mia ona sau nia la ia se Facebook channel le tātou pokalama, but as right now, yeah, our boardroom is live under my personal Facebook channel. I am so sorry, but if ngale so se awala e paule me ia watu le upo le tua pe no fa ilo atu ya o le tātou pokalama i lunga Facebook is under my personal Facebook channel is under Faraimo malo fa lava ya ea mele neiva yaso ea mai neiva yaso i he au manga luenga e le ngate lea ya ea mai fo ilo o yaso o ea ia to tasi ea mai lo waso ea mai fo ilo vai yaso ia o ia e matango fie papitai ia wile tua ia ilona lofa mlona nga lelei le ola male malosi o maua pea le ngata o le alu e ngā luenga i le aso ma le aso e le ngata i le papele tau singo o lo inga papitai le tua i le malosi ia wow 2 weeks ago lua vai aso te asa sa o maua i le mai sa o malolo fo ia ko le alva ia so ke le whainga ruenga ia e whakai le kua ia o leo koe whafosia le malosi leo o koe anu e ke ngalue whakai la i le kua ia ongo o le malosi ma le ora ia o leo o maua te alu e o te whainga ruenga ele ngate i le whapere tau singo se o mātou a inga ia malneva ia so manga ia matangofi manga ia e ui ia inga kau marulu ia e whapkai ne ko manga ia le susuru le la e susuru le la almo ko i marulu ia ai ona mele we ua walu whainga ringa wa makankai wa tapo ofu e whai ia ia au karikongu ia manga ia ngiva ia so ke le fo i mea nga ka maka kua i maka ka whaarongorongo kua i lunga i ka penga whailangi ia talo ai le atua ina ia whapena ona ia ilona nga leimano na alofa si tātou atunu ina ia whapena ona maua si tātou atunu i Samoa le whiarwhani i whaingale i tangata maua lunga o le malo ina ia tangata o tā ua o taitai o le malo i Samoa ina ia lātou maua le loto whiarwhani ma ia lātou maua le loto alofa i a Samoa ai whaingale i awane i avea le tūlanga taitai ma mea o le whapena o la manatu whamaurunga ai ia ma whai lava le me fia i le tangata ia ai ngalo i tangata anu ngalo i tangata na batua i lātou i tutono o le malo ina ia whapena na lātou e whai le malo ma whai le mi o tonu a le atua i tutono le atunu ia te whaptai hoi ne fiafi ia le whaptai hoi le fiafi le sunga i le palimia ia o makamaka ku foi ia i longa pelo inga ia ma nisi o tustala o si o tātou atunu i Samoa ia whaptai le atua o lo o maua pe le sunga i le palimia le on sai le ngate i lea ia o le toa o le loto ma le manatu i le atua o le ia manatua Samoa manatua Samoa i o tātou tālosanga ia le ngata fu i le ave fu i le o whaptai le sunga le kovanga ia e masir si kovanga ma le kapeneta i Samoa i sunga le whinga whetalai ia ma le mota i lo se o tātou atunu i tutuila fia fu i ale anganga vai atua o ngā soro leimea umai ia e tātou motu i tutuila amen ia ai o le neiva e te lei o mea ngā umaka ia sa o makamaka nga posa i se tasio e kalesia lau i loa e vai kaimila anga a maka maila i Australia ole tangata nga amata maile le luku le o ka o le Hillsong
ngā maka maila i Australia. Ia, ngā maka maila le loku, ngā le whaongo 46 members. Ka ngaka sa i le loku. Alu le loku, le ngā whaongo, ngā whaangau mai le milionga o ka ngaka o le kalesia. Ua, whainga le wakupu maola le kalesia, o mai ngei Amerika. Ia, ngā alu la i le loku. Ngā ila le whaiwhi au sa whaiwhi au le kalesia. O le Hillsong i New York. Ia, aua mawara mea ngā pua pie. O ka ngaka ala unga e whamai e. Lua api ka ngaka e. E whaora inga i le aso e la unga i ka ngaka. Le whao ngā inga e le kua ka ngaka. I New York, i le kalesia le Hillsong. Ke le fo ila i o ka ngaka celebrity ngā loko i le loko lea. I New York. Au whaiwhi au e ka ngaka lea. E pika. Ua alu le. Ua pewa kele ngā span le kai mea whaiwhi au ma mea le larulangi. Ma ka ngaka whainga le au celebrity. Ngalo e le kalesia. Ia. Ngā umara i e whain au mai le whainga le whaiwhi au le ngā maka me le kalesia le mai Australia. Bidi mai roi i whaia lora i o whaiwhi au lea. Ari kai miranga whaia, kele i o mea ngā maua, kele mea ngā maua, ngā kakupu kele i o mea ngā luange i fo i runga, i ngā ua whaia lalika māloa lea, o kupe, kele o milionga o le lopo whime ngā roi. A le alu i le kanga roi au lea. Ia ngā umara ia alu fo i rai, a kupu lo malwha le kongu i le whaiwhi au lea ngā maka mai le loko mai i Australia. Ia ua alu ua maua kala ua whainga le ua avanga ma ka maikai e ko olua. Ia, ngā alu lai, whaia lona i e le mempa le kalesia le whaiwhi au. Le whama, le ngaka ngā whainga le ngā amaka mai le kalesia. O ngā kūranga lea. O le mea nau kaumpai e whamakala. Kele i o whaiwhi au. Roko kupo i mea whapea. E alu le loko a māngai o kele. Iei lo whaiwhi au o maua lo le mea ngā o peua. O le wha maongi longa ngā luenga. O le wha maongi longa ngā luenga o ngā lea. O ngā le ua kupu le loko. Ma ua kele le kupe e ruaku. Kele le kupe e ruaku. O le maalia le mea. E irisi ka ngaka o le kalesia ngā whailanga. Ngā awelanga surua. Ngā whailanga surua. O ngā karikongunga le ngā keiluangi. E wha mangia mangi le a kua i a keia. O ngā o le mea o ngā ranga surua i le la awe. O ranga surua i la le ngā awe. O ranga kupe sa wha apuku. A wale la whai poiponga mo ranga ko rua. Ma le kengere la ke wo. Ma lafo mar ka malo le kupe. Ave mar ka malo le kupe. O ngā o le manga o whainga le oranga le konga. Wha manguia mangi le kua. I la unga li. O ngā le ua. Lafo le siang. Le ua ave lang surua. Ia o le si ka malo. Whai mai o ronga li kaya. Whai ave malanga kupe langa li kaya. Whai lang surua. Ele i lewa. Ai whai aro mara whai au lea. I whai au lea ngā lako loko i New York. Ai su e full kupe. Alo umar ka ngā whai au. Kele o kupe ngā whao ngā. O le winga lau kala. O le afo. Kalo whai i a Yesu. Malonga ngā luenga. O ngā le mea mo ia. Kele o whai au i kaimingi.
O le whalau e kele lau whaiwhea. Le whalau e kele whainga o lau whamkaranga. E kele o kangu fo e nei makungi ngoa pungi whaiwhea au, pungi ngongi whaiwhea au, no. O ngā o lau ke kalangoa kule mea o le kukupu. Kari kong fo i ngai ke maka mai fo. E ke wha mao ngia lau kala le whai aku. I don't have nothing against any pastor. O ke whiwhi. O ke whiwhi. O ke whiwhi whaingia o kala whaingani i whaiwhi sunga i whawhinga inga. O le mele kau whamakala. I mea onga o mea o le kukupu. Onga o mea o le kukupu. Le kake wā ai ai. O le mea le wingana nau kala. Kalo whai rea kua malonga ruenga. Onga o le ngau mai ka ngaka e mai awe rako ola i rea kua. O mai e ka lia Yesu e avea malako, avea maali i ma whaola. Ai le o wha maongi nisi o whaiwhi au. I le whainga o le ngā ruenga. Usa ngai ka ngaka i ngā lafo rako sulua. O le ua rako mai wa sui rako orang. Le ua mai e ofo i ngako rako ola i rea kua. And they trust the pastor. O le ka ngaka o lea kua. O le ka ngaka o lea la unga ina le upo o lea tua. Amen. Ai peitai. Ua, wha le tonu le ngā luenga ma le tino Yesu ono to i ngā me wha pe tupu mai. Ono le whai, ono le wha maoni o nisi o whaiwhi au. Whaiwhi au umaru lanke ro whai aku po sisi e ka, po le e ka le sia lea ma le ka sia no. Amen. That's why some kele o ka ngaka. Ua o kaule fiongi loku onga o kulanga whapea. Amen. To tele o tangata ua le fio mai le lotu whaalongolongo le upo le atua. Mau mai o fo ina ato o lato wola i le atua ma lato o mai e whainga le whaonga ingo o lato tangata e whaima me whainga luenga le atua. Ua le fio mai ona o me whape tutupu. Amen. Lato te sira fia, I know you guys ko ke wha mau ngia o tala le whai atu. Amen. That's why some other people that I watch, that I seen on YouTube, Facebook, news, they make fun of it. Amen. They make video when during the offering. They don't put their money in. They just put $1 and then they take it out. Well, pe wa fai ma mea ula aisea. O ngaro o mea ye tutupu. Ono le wha maun. Ono e laele o loa tangata. O lai loa tangata e lai tu te usu i tae au uma e whai ngā ruenga. Ma o mai ma whai ma wha mauni o lai tu suruai. Ai ar me re whai. Whai ma me ta alo. Se le wha o ngā inga. Yes. O le tupe. Ai. E tu e whai ei mea o le kālesia. To tongi e rui whi au. Yes. Ai e le taimi e isi. E se e wha o ngā inga o le tupe. Amen. Me and my wife, we watched that last night. I was like, oh my gosh. Kalo whae le tino Yesu. O le meo ke whai a koe. O ka ngaka o lo o iai. E wha manuianga le atua. Ale ngata i leo le wha unga o le atua ia te i lato. I teimi e la unga ina i le upu. Tele o nganga i mo li liu mai i le atua. Ona o le wha ngā inga i le atua o nei whaiwhi au. E la unga ina le upu. Ma le wha unga le atua i lunga ia te i lato. But yet,
ua maua le mea ua le ese whaamaoni. Pe ua whaanga le kalesia ua whaanga le lotu ma whai ei pisingisi. Ua orora le taimi ua whiwa i loa ua whainga le ua ti ngā i tangata. Puri tua loa i le atua. Puri tua loa i le atua. Amen. E alu lunga li YouTube ke maka ia. Le ngoa le lotu na o le ka o le Hillsong. Ke le fo i o pese o le lokunga. Ngai ele fa finge ngā kusi e pese. Le o me ke mila kaki pese ai pese lokunga. Nga kusi ele finge ngā loku sa loku le lokunga i ngei Amerika. Amen. E o marike mingi, o le koe ise loko. A o le loko makua i ko akele ngā maka mai Australia. Ngā maka mai Australia. Ngā kupu loa wha le kongu i whaiwhi au i e ko olua. Whaiwhi au ngā makale le kalesia ma whaiwhi au ngā kofi e whai ma whaiwhi au i New York i le kalesia le. Ngai ngā roa ngā maka i roa ngā mā lepe lepe. Le winga lau tala. Ua le eise whiwhi. Me ngei a me o kope son. Kele lo le kope. Ia. O ngai ngā loa maka inga wha le kong. O lea. Kako wha i keke. Kako wha i keke. Kako ngā lulue ma le wha maongi ngā lue ngā le atua. Amen. A mosau taimi alu lunga li YouTube a le search. Ngā leke maka ai. Ngā e loa loa me leo te whai atua. Ka se o ke mingi lai kukupua. E ai se ka le sia lai kukupua. Ai pisa o le kupea. Kupea. A leo le ngā o le whaiwhi au o wha le kong. Amen. Vi ia le tu. Whai ma ing mero vai, ing mero vai. Ia. E mauwhara uloto ina ua o mata i e. Kalo whai rea kua, whapea i whuraro. Kalo whai rea tūmaranga ngaruenga. Ono le. Ma no se sa o ti apolo le o sa o. Ua le. Ua fo. Ua le. Ua le koe whaakawhara ka malo. O ai whaiwhi au. Tili e ka malo. Mene ia. E au ngā ia ka kou. Ong sa i ngā luenga. Ko whai ngā luenga le kua ma le wha maungi. O hoi ngi a vere kupe mo meo le aka i se i ngā ilo wōranga. Ma lo wōla kau kua i le kua. Amen. Ia o terito. Ia o terito woi le. O wha malo si ne afi. Ia. Nei whai afi te tonu ia o te atu upa malo si ia e le o se. E le umi tatou upa malo si ne afi. Paulu mea ia talo i le tua ina ia. Papenao na. Pa ia tule nganga pa ia o le tua i ia te oe. Le ne afi ala i lona upu. I le ne afi. Amen. Ia o le nei vai aso po le nei masinga. Ia. He meile. Te fine ia. Twins, Julie. Hey, mai. You know, bro, I was working there from 9 months ago
at your country kindness company, but I actually left my job there and returning home here. But when I watch your beautiful program now, so I am happy to listen the word of God you say, and you so true and free to speak out the truth from your mouth to Lord by comparing to those who was chosen by God to do this will, but they just pretend in front of it. Malo fa so vi ia le tua, o manu ia le tua. Wai mo, ole, ole tātou pō kalama, ole tātou pō kalama ole hapo, ole tala inga o fina ngalo Yesu ke wiso. Ole tātou pō kalama ia tātou whaiele ami o tonu le tua, tātou whaasoa le upu le tua. Ia awa fo ine i o tātou alo, e taun mea mon. Awa fo ine i tau whaapeo o au se tangata ua ami o tonu, o au se tangata ua makua i 100% i luma o le tua no. E tutu sa oe ma. E fo i teimi, e fo i au whale tonu. E fo i teimi o te pa ai. Amen. E le se ala nā tara. O le tātou te soifua pēr i le nei lalo langi. O lo o taa i le ti Apollo, o lo o taa i a nganga o ti Apollo mo na vai ngā au. Ai, e le a vea fo i la ufa le tonu. Ma mea o le a whapena, o le a whai ma mea o te whaavai vai ei. Ma mea o le a o te fo i e le laulangi, ma whai a le laulangi, o na ua o se po ua o wha le tonu, no. U lo ua o wha le tonu ma ua se, o te talo i le atua. O te talo i le atua ma o te whato ese i le atua. Ina ia te wha malosi ia te au ma te au maise a wanua, o te toi ola au auna ma te tau tua ai. O le angana o tātou pokalama e tātou te wha malosi ai i le tasi i le tasi. Au hoi nei wha apeo o tātou wha o laina lo o tātou a mea tonu no. E te tupu a whainga tā i le oranga. O tātou ola au auna ma tātou whairinga luenga le atua. E te tupu a wha le tonu. Amen. E o fo i ai sunga i whawhia ngainga, o fo i whaiwhi au. Pastor, they're not angel. They're humans, they're human like us. Just because they preach the word of God, just because we call them pastor or reverend, or the man that God picked to serve the church, doesn't mean, they're perfect. No. Amen. Au le wingo no talo. Talo whai a Yesu malona ngā ruenga. Talo whai i le tua malona ngā ruenga. O lea, ia. Vi ia le tua, vi ia le tua. Amen. Aua tātou te whaavai. Po a tātou wha le tonu, e tātou te savalia i le aso. Tātou talo i le tua ma tātou whatu ese i le tua. Amen. Tātou whatu ese i le tua. Amen. Ia ole nei mā singa ia o te tari tonu o tātou sila fia. Ia o lo o tātou saununi atu whamanatu le aswhanau wa. Po le soifua mai o lo tātou alii whaola. Mai le larolang. Amen. Ia o tari tonu fo o le nei vai aso ia. Au po le nei fo i mā singa. Ia o le a tele fo i ni tupe o le a anu. Tele mea rofa. Tele mea lelei o le a e whaia. Mo lesi tangata i lesi tangata. Tele fo i mea lelei o le a e whaia i lau whanau. Le nganta i leo le whanau. Ia i tātou mātua. Le nganta fo i lea. Ia. O se masinga fo i o le a whapena o le a tue whaatastasi umai a inga. Whaatastasi umai a inga. Amen. Le ngata i lea o se awanoa fo i o le a
Whapena o le a mawhai nisi o tātou a inga o na oe vacation. Masia nisi o tātou a inga I Samoa. I le nei masinga te lei o me le lei o le a tutupu I le nei masinga. Aisea. Ona o le masinga o le la a tātou whamanatu ai. Le aso soifua o Yesu Keriso. Amen. O le fia ngā I lo uloto mo lo uanganga. Ona o tō tele I o tangata e le talitonu I a Yesu Keriso. There's a lot of people they don't believe Jesus. Amen. And if you think about it, if you don't believe my Jesus, so you tell me, why the whole world celebrate the birth of Jesus Christ? Ai se ale me whamanatu ai le lalolangi a toa. Le aso soifua po le aso na whaanau mai ei le ali whaolo o Yesu Keriso. Hallelujah. Ai le ngata I lea. E pau fo I lea se celebration. Po le whamanatunga o se aso whanau. E ese mai ma le whamanatunga o le aso whanau o le tangata ola, po le tangata soifua. Pei o tātou. Mana tua mai fo. O Yesu na tuu uma na mamalu I le langi. And a wina mai ma whanau mai e pei o I tātou. Yume. Whaile tingo. Amen. Whaile whaalongo, vaai. Smell, everything. Kusam kako. Ai afa mga kula waswanga. Afa mga kula waswanga. Ngolo ainga mga yo friend. Inga kelo ma fa mga kunga waswanga. Ala swanga wa Yesu Keriso. Kelo, e lua me lelei, e lua me mga ya au. O kelo. O Yesu wao le alo pele totasi. Ma o Yesu fo I le tupu. Ma o Yesu fo. O le ala I le langi. E lua. O le whamanga kunga o le lalo langi a koa. O longa aswanga. Ai le ngaka I lea. O whaalo ngonga e ke maua inga I le kaimi o le aswanga. I le kaimi o le aswanga. Le masingangi. E ese a whaalo ngonga. You feel peace in your heart. You feel love. You feel joy. Ai sea. Onga o mea uma ngai whamakala I ngai winga o Yesu Keriso. Amen. E ese a whaalongonga o kirisi masi ia. Mai I aso whamangaku uma. E ese a. E whaalongonga, ke whaalongonga. There's something that you feel. I le kaimi, le akako sa ungi ei. E whamangaku la swanga o Yesu Keriso. Amen. Onga o Yesu o le kangasau I laro langi nge e alofa e la vea I a te oe ma. O Yesu e alofa. O Yesu e manu malo. Na lave ia I tātou. Na maliu lungo le sātaro. Na tui mamomoina o lona tino. Malona toto. Ono lea. Ono o lona alofa I a te oe ma. Tangata angsala. Amen. E sele mānei o. E sele mānei o le nei māsinga. Amen. Le ilewa na umatu le aso whaftai. Na tātou whamana tuina le aso whaftai.
tātou ave le whaftai I le atua ona o fua o le tino lo tātou maua I le ngata I lea o le ola, o le mālosi, o lona wha mālo longa. E le ngata I lea, o lo tātou wola wha le nganga ua, wha pēnā ona ola pēa o la pēa mtu mau pēa I le atua, ma wha tumuina tātou le nganga o le atua. Amen. Amen. Vi ia le atua. Ja. Tu fu ma tātou whaalongonga. Amen, twins, Julie. Vi ia le atua. E whapetai ho ia uia le atua. Whapetai ia Yesu ke wiso. Ona rona manu malo o tātou moa I le ola. O moa e tātou le avanoa. E tātou te talia I o ia. Ma vea I o ia mo tātou ali I whaaola o Yesu ke wiso. Amen. O tātou sao niuni atu la le whamanatunga o le aso. Pānau po le aso ke wisi masi o Yesu ke wiso. Ai eila marfisiki. E aila mala ofisili mo I tātou tangata ke wisi anu. Amen. E a mailo ola wha le anganga. Amen. Vi ia le tua. E a mailo ola au nai e whaile fina ngalo Yesu ke wiso. Leo la tātou sa une wha manatu le aso I fua Yesu. Every year. Tausanga uma. Ai ole fesi. Ua e sa vali mo Yesu ke wiso. Amen. E moni lo walofa ia Yesu ke wiso. E moni lo wola au auna ia Yesu ke wiso. Alleluia. Pe ono fai atu. O le vai aso nei. Po le masinga nei. O le masinga o le alofa. O le masinga e te taua ia te oi fo ili tangata wha ola inga. Ona toi si ati lo wola wha le anganga. Ina ia lelei lo wola wha le anganga ma mautu lo wola wha le anganga. Ma ia moni lo wola wha le anganga I le atua. Amen. O le tatou tuswhai tau le nea fiafi. E mau e statou wha asoa I le nea fiafi. O le autu o le tatou e li tatou le io le tusi. O le autu o le tatou upa malosi le nea fiafi mo oema. O lo o maua maile le tusi a Roma lona mta upa sun malua. A lona whai upo e lo sun matasi. Romans 12 verse 21. And that is our o le tatou autu na o le tatou whaasoa I le nei po le tatou sharing for today. Whai mai le tatou upo autu. Whai mai. Aua le wha a to I laloina oe I le leanga. A ia wha a to I laloina le leanga I le lelei. Amen. Aua le wha a to I laloina oe I le leanga. A ia wha a to I laloina le leanga I le lelei. Amen. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Amen. O le tuswai taula na o le tatou tuswai taula. Ia o le tusin na Roma. O lona whai upo e iwa. Se ia o lua sun matasi. Roma sun malua whai upo e iwa. Se ia o lua sun matasi. O le au whai tawina whai upo e iwa.
Aua nei whatanga alofa. Ia ino i le leanga. Ia pipi i le lelei. Ia pe pale ai i le whanufani o uso. Ia tau solo mua o na awa le tasi. Sunma tasi. Aua le whaavai i le whiringa. Ia mālosi le loto. Ia auna i le ali. Sunma lua. Ia oli i le wha moe. Ia ono sa i le pua ngā. Ia finau i le tatalo. Ia tufa atu ni a o tau mea i le matiwa. O le aupa ia tausisi i le alofa i tangata ese. Ia o sumalfa, ia whamanuia atu i e whaasawa mai ia te o tau. Ia whamanuia lava ai aua le fetu. Sunmalima. Ia o tau oli whaatasi ma e ua oli. Ia o tau tangi fo i whaatasi ma e ua petangisi. Sunmaleono. Ia ngā tasi o tau manatu. Aua le manatu i me sirisiri. A ia feo ai ma e ua wha mawalalo. Aua le wha pia poto. Sunmalfitu. Aua le tau i atu le leanga i le leanga i se tasi. Ia sa uni mea e tusa i luma o tangata umalawa. Sunmalvalu. A whai e mawhai i a te oto. Ia o tau nofo le lei ma tangata umalawa. Sunmaliwa. Le au pele. Aua le tau i atu masui. A ia o tau tu atu i le toa saa awa ua tusia ua whapea mai ai le li. O ia te au le tau i masui. O te tau i atu ai. Lua sulu. O le nei. A mata laina le ua ita mai i a te oe. Whawhanga i a te ia. A fia inu o ia. A watu i a te ia e inu ai. A wā o le a mio whapea. E wha whaupu ai malala ola i lunga o lona ulu. Losua matasi, pai mai, aua le whaato i laloina oe i le leanga. A ia whaato i laloina le leanga i le lelei. Amen. Pia le tua a. Amen. Ole tusi lea a Paulo, ole tusi lea a Paulo. Na ole tusi lea Roma, ole tusi lea Roma na faina le na tusi e Paulo, ina i e kalesia o lo oi Roma. Ina ia lato fato tua i le tua ma faia le mio tonu o le tua. Fai mai la ia. Ole mta upo e sulma le lua ma sulma lima o le tusi le Roma. O lo o la patai mai ai Paulo i a mionga maanga faa kewisiano moni. Amen. Te whalongo Ole mta upo e se fuluma le lua na ile se fuluma le lima. Ole tusi le Roma. Ole o lo o la patai mai ai Paulo ile ekalesia i o la tau amionga maanga faa kewisiano moni. O longo uinga, o le wha maalosi e Paulo. O le wha maalosi nga i ka ngaka kewisiano. Amen. O le wha maalosi Paulo i tangata lotu. Oe ma. Amen. E le o tusi Paulo i ni tangata fo inga le o
Fia I meo le lalolangi. Ma whaia tu ina naunga o le lalolangi. Ma e wha tui ese. Ia Yesu ke viso. No. O le tala noa malapatai atu Paulo. I tangata wha tua. Moni I le tua. Ma tangata o le kalesia. Ile ola wha lea nganga ma le ola wha kewisiano. Ia moni. Amen. Amen. O longo winga. Tātou tangata kewisiano. E te tau ia I tātou ona tātou whaalongo I le upu o le tua. Ma whai tau le upu o le tua. Amen. Ina ia whape nā ona whaatonu ina ai o tātou wola whaaleanganga. Amen. Ma ia whape nā ona toi whaamanatu e ia I tātou tangata kewisiano. Le ola wha kewisiano moni. Ma le anga wha kewisiano moni. Amen. Wa e ata tele o tātou. E whai mai o tātou o tangata kewisiano. Aere o ola mo Yesu kewiso. Amen. E tātou o tā ua o tangata kewisiano. Amen. Aere o ola wha kewisiano. Vi ia le tua. E tātou whai mai o tātou o tangata kewisiano. A olo o tātou whaia pēr fianga matu ina naunga o leolanga. E fo I tātou e tā ua o tangata kewisiano. Ai leo wha maoni I le tua. Malana ngā luenga. Amen. E fo I tātou o tā ua o tangata kewisiano. Ai te leo wha maoni I le wā oe malouto o lua. Amen. E ei fo I tātou o tangata kewisiano. Amen. Ai leo wha, ai le eisi wha tua I le tua. Vi ia le tua. Lelai apo I mai Paulo. Ngai le kalesia. Po o e o tā ua o tangata kewisiano. O lo no nofo I to tono o Roma. Ina ia la tau. Maua. Le ola wha tutua. Ma ia la tau. Wha ma losi I le tua. A ia aua ne I o la tau. Furi tua mai I le tua. Amen. O le ai o atu Paulo I le kalesia. Ia lelei o la tau a mio. Longo winga. There's a reason why nga whai e Paulo nga apo e Paulo I ka ngaka o le kalesia. Longo winga. Nga ai aku Paulo. Pe whaalongo hoi Paulo. Pe ua kau ese. Pe ua kau a maka o nga pei ngai le tino o Yesu. O le tino o Yesu. Tātou tangata o le kalesia. Wo tau ai atu Paulo. Pe ua maua le mea ngā waika ngia e lesi kewisiano o lesi kewisiano. Wa tusilima lesi kewisiano o lesi kewisiano. Wa whai e lesi aoa o le kala o lesi aoa. Wa whai e lesi whawhinge le kala o lesi whawhinge. Amen. O mea o le tutupu. Just because we are Christian, nga e whaapea ila ia o pule a o I lo me whai, power mea lo ke I lo o a o ka ngaka kewisiano, o nga e whaapea la ia ke alu ala ia whaire me kakau ke pule a oi, no. O le ka ngaka ua ka ua o le ka ngaka kewisiano, o le tangata ua tali tonu I le tua,
O le tangata ua talia Iesu e avea ma alii ma whaaola. Ma ola ai ma savali ai leolanga atoa. Tangata kewisiano na. Amen. Tu sa pe te whai pe te lotu se lotu kewisiano. If you don't have a relationship with God, if you don't believe in Jesus, if you don't accept Jesus in your heart and you call yourself a Christian, no, you're not. I'm sorry, but you're not a Christian. O le tangata kewisiano, o le tangata waola, ma whai le fina ngalo Yesu kewiso. Amen. O le tangata kewisiano foi. E iloa foi, a iloa lo le temi wa peu wa vai po wa wha le tonu. E loa to o tuli ma te talo ma whato ese i le atua. Tangata kewisiano na. O le tangata e wha maoni ma matao i le atua ma le tangata e alofa i a Yesu kewiso. Lea lai whai mai paulo i le mga upo sumalua. Mai le ekalesia i le whai mo mua ma le lu. Whai mai o le nei. Le au usoi. O te ai o i atu i ate o tou. O longo winga. A ka una le upu le ai o i atu. Longo winga. E ile menga kupu. Amen. E ile menga kupu. Pakai ka inga. Vai aku ngai o pe, your sibling. Your sibling. Ke vai aku e misa ya so uma, fufusu ya so uma, Vai aku le kaka le uso makua pa, se wha mole. Wha mole ku ia ngā koe whaia. Ai wa ai aku le whaia, wa umalol mea ngā o le wha mole. E ku awa koe whaia. Awa maua lo le mea ngā o le ai oi atu. Longo winga. Ai oi atu tangata ia te o se me whainga le te tau ona awa toi whaia. Longo winga. Ua makua i ngau ka ngaka le i a whape ngau ngā yeise suinga i le mea ngā sisenga ki paia. Le whai mai paulo. Mai o le nei. Le au usoi. O te ai oi atu ia te o tou. Ona o le alofa muti vale o le atua. Ia o tou tu ina atu o tou tino i le atua. O le taulanga ola male pa ia, male malie, o le mea lea e te tau ai ona o tou whaia. Awa whai tou te amio whaatasi male nei lalolangi. Si? O longo winga, ngā vai aku paulo i le kalesia, wa maka o ngā. Wa maka nkau o ese isi awa li inga, wa maka ngā kunga wa kau wa. Pe a o le sa wa mio pa ia a o le songofua so lulua sko ngai o ngā pa so lako. Le lai fai mai paulo i le kalesia ia oe ma. Fai mai. Aua whai tau tia mio whaatasi ma le nei lalolangi. Ai peita, ia li liuina i le toi wha, i le toi fua tia ina o tau loto, ina ia o tau sue. Pe se ale fina ngalo o le tua, o le mea ua le lei, male malie, male atoto, o le tangata kewisiano na. Amen. O la pata inga ngā paulo i le kalesia. Ono a mionga a tangata. E le ngata i lea. O le anga wha kewisiano moni. E wha iloa atu ia te o tau. O le mele e le te tau ona tau whaia. O le mele e le te tau ona o e whaia. Aisea. Ona o tātou o tangata kewisiano. Amen. E le wha pēr o tātou o tangata kewisiano. E te tusi lima i lo uso. Amen. E le wha pēr o tātou e ka ua kako o ka ngaka kewisiano. E ke ai a lalo i isi ka ngaka.
Amen. E o ai ka ngaka o lai ola I lalo langi ma whaia ko inga lang ko inga ngau o lalo langi. E ke ai a lalo ia. Ah, even the person that's sitting next to you and worship God at the same time in the church. Ah, leke whai kala. Leke lu ke ai a lalo iai. E leo se anga ngā wha keusiano. Amen. Vi ia le tua. A whai o se ka ngaka keusiano angai ke ika mai ka malu si. Vi ia le tua. Vi ia le tua pe a whai e. Ai sea. Onga o le mea moni. O le mea moni e tauna whai. O le upu o Yesu ke viso. O le upu o le tua. A ti ngā longo wingo ngai ngā lua le upo le tua I lo roto. E wha manatu ia te oe. That's not how Christian life should be. O lo whai kala, o lo wa aia lalo, o lo kusilima I kangaka. O lo whaia le leanga I lesi kangaka, o le whaia o lo whaia o me e hika I lesi uso I lesi uso. Amen. Whai meri wha pālangi, o le tusina le upmo le tusia Roma sulua. Romans 12 verse 1 and 2. Paul says, therefore I urge you. May I urge you. Brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Siaki. Ko siaki fo lo wola fa le anganga. Ko siaki fo lo kangaka fa keusiano po le me e moi. Po le mea o oe o se kangaka keusiano moni. Amen. Pi ia le tua. Kusa o le apa ia Paulo. Ngai kangaka o le kalesia. E le o apa I Paulo I kangaka o lai fafo le laulangi. No. O le apa I Paulo kangaka o le kalesia. Amen. A whaira o kākou o kangaka keusiano. A whai au tu o tau atu o tau whaavai li sisi o uso keusiano. Ma losi I ai. Apo ai ai. Apo ai le upo le atua. Mele kako le kako au kufa mai aua le wha to I laloina oe I le leanga. Ia wha to I laloina le leanga I le lelei. Amen. Vi ia le tua. Pa ipo iwa ngai whai mai. Aua ne I whatanga alofa. Ia ino I le leanga. Ia pipi I le lelei. Ia wha pale ai I le whearwhani o uso. Ia tau solo mua o na awa o le tasi I le tasi. Whai mai whapalangi. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honoring each other. Mahangaia le whamanatu o Paulo.
A o tātou sa aungi e le nei masinga e whamanatu le whanau mai o Yesu ke wiso. Aua nei o tātou wao nei masinga o se masinga e tātou te moa le loto alofa. Tātou te whai e se me le lei lesi tangata e lesi tangata. Alai whai mai ka la Paulo. Aua nei whaatanga alofa. Don't just pretend to love others. O le tangata ke wisiango e re kakau, a whai o kākou o tangaka ke wisiano, a whai o kākou o tangata o tā ua o whanau o le atua, o le alo, o le atali ma le awhawhine o le atua, a e alofa, alofa, ma le wha maoni, a ua e te whatanga alofa, amen, o le tangata ke wisiano e le e whatanga alofa, e moni le alofa, e ke lo oe, a ho nga moni lo alofa. E ke whai aku e se fo ile maa ngai o whaalongonga pēr e alofa mongi se kasi. Me se ala ka ngaka o le ke ika ia, ka ngaka sa le anga le lua wā. O le tangata e whainga le sa maasae lua lau wha ia. Au o toe maua e o lua le loto wha maa ngalo i le tasi mo le tasi. Ke whai aku e se le maa ngai o le whaalongonga. Amen. Nga kupu fo ia. Kupu fo ia. Le maa ua fo i vā ia mo se uso. Le amatanga mai lo maa ua o langa tupu wa e le whaingo fie. E le whaingo fie. Misa ke mi uma. Pufusu ke mi uma. Maua le ika i la. Ai inga ua o maa ua. Maa tutua ai. Whai maa inga. Ma ua o ale loto lofa au o matua hoi mawhawha. Ia. Te whawhitai le tua. Ona o le alofa ua moni. O le ika sa iai ua le koe iai se ika. Ua moni le alofa. It was a good feeling. Ua maua kaiminga, ua maua venga, ua umsia se uso. O ma, vai kaimi la o ma misa so. E sa le ingi winga whape ngā ia. Tara man moni. Ana kaimingi. He's my best friend. Ua ngalo uma. Ua ngalo uma whainga tā. Ua ngalo uma mea sa te tupu ia le ti ngā le loto sa ia te au. O le loto, le alofa. Ua moni le alofa. Ua o misia o se uso. O le whawhitai nā o le vi inga ngai le tua. Te tonu fo ia e mata mai teimi nei e ise si o nai ti ngā ilo loto. Teimi nei. A whai o oi o le tangata ke wisiano. O le tangata o le li. Wha maangalo. Wha maangalo e o lo o ita mai a te oe, ma whai mai mea le anga i a te oe. Po o seisi fo e o wati ngā te le iai lo loto. O whieng kau sanga o ngai ki ngai. O le kaimini ngai. Le kaimini ngai. Whai e se suinga. Maua ia whai se loko le lei, ia mo se loto le lei ia te oe, te wha maangalo ina ilo uso, po se tau whine. Po sa uo. Amen. Ia le tua. Alofa. Amen. Mai Paulo. Aua le whaatanga alofa. E ese le whai mai o Paulo, e aua le whaatanga alofa. Ia ino i le leanga. Ia pipi i le lelei. Anga e le mo le loko alofa moni. Onga ngai ke fifi ai le me leanga ngai ke whaia. Amen. Anga e le maua le alofa moni. Ma e whaia se mea le lei mo sistangata. O ngā lai ke whiwhia i le mele anga ngai ke whaia, ngai ke pipi ia ia.
Amen. Alofa I so'o se tangata. Longo winga. O lai whai kala Paulo I le kalesia. I awange I o kou whiika I ka ngaka o le lalolangi ma ka ngaka o lai whiwhi whai ko inga ngaunga o le lalolangi. Awange e ika I ka ngaka o lo whiwhi mpai pe ko inga ngaunga o le lalolangi. Aia. Alofa I ai. Amen. Alofa I ai ka ngaka nga. Awana mea mongia. A whai o oe o ka ngaka ke wisiano awanga e kere alofa I ka ngaka o lalulang. Ka ngaka la e whiwhi I meo le lalulang. E kau wha le whiwhi I mai mea wha leanga. A ele alofa lai ka ngaka nga. Ele o oe o se ke wisiano. Ele o oe se ke wisiano. Ai sea. Nga ele I sau Yesu I le lalo. Ele I maliu Yesu I lungo sa kau o nga o oe o ka ngaka wha o lainga. Nga maliu Yesu mo oe. Lesa e whiwhi I mea lalo lang. Ma e whaia ko inga ngau le lalo lang. Suia lolo o langa. Lewa e sawa a vea oe maka ngaka wha o lainga. Nga maliu ai la Yesu mo oe. Wingar kala. Nga maliu Yesu I ka ngaka o loo lei loa. Ma whaapong sa ingo o lako maka. I mea wha le nganga. Onga o le maa losi o le angasala. O le tangata le nā na sawa Yesu. Pei oe, ma, patalofa atu ne fiafi. Ia, ni le sunga le whawhiangainga, ia salu, pali. Patalofa atu, pastor, ke wo umisia oe. Kwa ere whailo sika kumafukanga, lau sunga le whawhiangainga. Patalofa atu le pokalama I lau sunga le whawhiangainga, ia ne fiafi. Whaftai whaatasi mai. Amen. Vi ia le tua. Aua ne o tātou tusi lima. Amen. Aua ne o tātou tusi lima. O tangata lai whiwhia I mea lalulang. O lai pongi sāma whaatau waso ino o lātou mata whaaleanganga. Instead of pointing our finger to the people are lost, they have no idea what are they doing. Instead of pointing your finger, pray for them. Amen. We need to pray for them. Amen. I have a lot of friends. I have a lot of families that are still out there. Amen. Just because I changed my life, I gave my life to God and serve God, doesn't mean I'm going to look down to my friends and my family are still out there. No. I still love them with all my heart and I still respect them with all their decisions that are making for their life. I respect that. But I will not stop praying for them. Amen. Praying for your family that are still out there. Pray for your friends that are still out there. I was out there. Amen. I was out there. I was never here. Amen. Vi ia le tua. Sa o ora fo I meo le lalulang. E malama le lei fo ia le sunga pawhengainga ia salu pali. He was there too. Amen. Ai keilo. E ka ngaka kalo moa. E foi ka ngaka kalo mo oe. Inga ia suinga e le kua o klo langa. Masuia e le kua o langa. I'm not gonna lie. I was out there in the world.
Oh my gosh, I'm telling you, I was having fun. I'm talking about fun. Ah, a o le kangaka nga kakalo ia kia. Lea ua mafua ai o nga o suia o lo uolanga. Ah, makangaka nga lango ia kia umakari kongu. E iai le avangoa e suia e le tuolo uolanga. Ale ua kako whapenge. Ale ua kasau ai o ke. Whaasoa aku le tala lei ia Yesu ke viso. Ma whaali atu le alofa o Yesu ke viso. E leo na o tangata whaolaina ma tangata waola i tu tonu o whaolatanga ma whai ma au ngā lea tua e alofa iai lea tua ma iai e maanu e lea nganga pa ia no e o ai ka ngaka lai hola i whafo larulang a ho o anga alu e lea nganga pa ia o lea tua e suia a tangata lai hola i whafo ia pata alofa atu ia White Lucky ia ilunga o le tātou YouTube. Yeah, thank you. Please subscribe our YouTube channel. Thank you for tuning in. Ya fatalofa atu fo i le uso ia tovia. Le ne fiafi malo uso, fatai fatasi mai. Amen. O le tangata alofa le na. Amen. O le tangata na e moni lo na alofa. O le tangata e moni lo na alofa. O le tangata fo ingale ua fa'atuatua na'i ona mana'o. Ua fa'atuatua na'i me mana'o ai. Ai fa'amuamua e o lo'o mo'omia le soasoani. Ma o lo'o naunau. Ina ia suia mai o lātou wola. Ma au mai o lātou wola whaleanga i le tua. Amen. Vi ia le tua. Tangata alofa ngā. E le oe se tangata ke si ano mo se tangata ngai ke alofa i le tua. Pe a whai e ke whai mai o oe o le tangata alofa. A lai ke ika i lo uso. Lai ke ika i kangaka lai whafo i o. Paua kangaka i e ke alofa inga o kangaka lei kongo le li o le whaarokanga. Ai ke ika i kangaka lai ola i laulang. No. Pe mai Yesu. Pe mai Yesu ia o ele fa ele mele ke alofa nga o kangaka lai kongo le whaarokanga ke ika is kangaka lai whafo le laulang. Pe mai Yesu ia oi. E whawhewhea o ngai ke whai mai e ke alofa ia o e ke le o waai ai. Ai ke ika ka ngaka ni ke waai ai every single day, every Sunday. Angai ke waai ai. Ale ke whai mai e ke alofa ia o e ke le o waai ai. Pe mei a Yesu, e pepelo, e ke pepelo e le moni. E le moni lo walofa. E le moni lo walofa. Amen, vi ia le tua. Ia tatou maua le alofa moni. Pe mai Paulo le kalesia aua nei whatanga alofa. Ia ino i le leanga. Ia pipi i le lelei. Ia pe pale a i le wheanofani o uso. Ia tau solo mua o na ava le tasi i le tasi. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honor each other. Alofa. Fa mai fai po sulfa. Fa mai paulo. Ia fa manuia atu i e fa sawa mai ia te o tau. E se le maa ngai E se le maa ngai o lapata i ngā paulo i le kālesia. E au ngā ia i kā kōka ngaka keu siangu. Pe o ngau fai aku. O le la paka i a paulo i le kālesia. Wai le kālesia. O ka ngaka whainga le lau waka o ka ngaka wha o lainga. Ka ngaka keu siangu. Ka ngaka o leiko kongo le li o le aua. Le au wha o lainga. Le la e whai mai pau. Whai mai ia wha manuia atu i e wha sa wā mai ia te o tau.
Ia whaamanuia lava. Ai aua le whetu. Hallelujah. Bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Vi ia le tua. Whemai. A e ika i rosu. Alofa i ai. Ai aua ke wheku. Ke roe. Man. E se le mangiki o raka kingo pe aka whaaro. E se le mangiki o raka kingo pe aka maka i mei lungo ka penga whailang. Se i o raka whaarongo aku e wheku. Oi sole. Ani mele anga sole e alu ai maka whaangau. E alu ai maka miki whaingo le wheku sole. Au so ele ni e fiafi. A eika. Amen. Aua e nge e wheku ua se tangata. Amen. O lou anga sala sili ngā ma se sei luma o le atua. O lou tangu whetu ulo uso. Amen. Po le le ti ngā o lou loto. O a tala e whai mai i a te oe. O a whai me te tupu ma mea se tangata le anga e whai i a te oe. Aua nei whaato i lalo ina, le lelei i le leanga, e ia whaato i lalo le leanga i le lelei. Aua nei e whetu ua lo uso a tangata. Doesn't matter what it is. Ai ia e kakalo i le akua. Kei loa. Le kemi kau ngā tau e le li whaaola i lunga sātau. E lei whetu uina e Yesu i tātou tangata. Le motu o tangata na whiangu. Maalanga koe whaasa tau i a te ia. Sa rātou fue i a te ia. E lei whetu ua e Yesu. Aia, na alofa a Yesu. Na le winga rautala. Po le a le ti ngā ma le whainga tā. Ma puapua ngā o e le li i whaaola i lungo o sātau. Pai mai a Yesu. Le atuai, lo utamai. Wha mā ngalo ia te i lātou. Ona lātou te le o iloa lātou. Le mea ua whai. Vi ia le atua. A whai o oiro tangata kewisian. A whai o oiro tangata te taritonu ia Yesu kewiso. Instead of cursing your brothers or your sister or whoever, pray for them. Pray for them. Aua te popole. Aua fwoi nei o tātou tau masui. O lea tua e auma i tātou. Ma ua tū sia fwoi. O ia na te tau masui. I e ua whai mai ai tātou. Amen. Wai mai le whai upo sunma liwa. Wai mai le au pele. Aua le taui atu masui. A ia o tau tuu atu i le toa sā. A wā ua tusia. Ua whaapea mai le ali. I le ali. O ia te au le taui masui. O te taui atu. So aua la e te popoli.
Amen. O te tari tonu e o umale loto ti ngā ia i tātou pēa o ngā whaise mea se seo tangata ia te oe. Amen. E ki ngā o kako a o a ke ro. A o a inga ki ngā le loko a o ki ngā lo loto i se tangata. Aia. E o foi aka ika. A o foi au ngi ko fa pe o lo ke fai no e o foi e kai mi mo ko a o a le loko ki ngā i lo loko. E le kai mi ki ngā i lo loko. Amen. Ai o ke lo. Ke re i whiku a se kangaka. I don't know, karunga kaula mai, I don't know ke ua ngano i aka ika, but awangi o kako whiku ua o kangaka, kako uso, po ai anga ika, po ai fo i e kau ai maa mai a ke oe, awa ke kau masui e koai, amen, vi ia le tua. Fe mai fai upa sui, fe mai o le nei, ia tātou tau sisi. Fai upa roma sul malfa, fai upa sul malhimba, fe mai ia i voi, fe mai paulo, fe mai o le nei, ia tātou tau sisi i mea, e tupu ai le fide mu. Amen. Ma mea e whewhaa ma whanawhana ai. Romans 14 verse 19 says, so we should try to live in a way that bring peace. We should help each other to become stronger as God's people. Amen. Whaamarosi ai. Lesi keusiano e lesi keusiano. Ina ia tupu maola ola pele ola whaale anganga. E aua ne i o tātou whemisa ai. Aua ne i o tātou whetuu ai. Alofa. Amen. Manga iele. Manga iele apo ia paulo. Mai e kako kau sisi me tupu ai fide mu. Amen. Leanga i se mea pe awhai o oe skangaka loku. O oe skangaka kewisiang. E solo musa ia o e whaakupu misa. E se le maa ngai ora ngā mea suri. Wai elisi kewisiang o e kukupu. E happen. Elisi kewisiang o e vai a kuro maa ngai a meire ofo rea. Maa ngai a meire ka avale rea. Ngai lula ia whai kala kangaka. Aua. A whai e ke whapenga, a ke whai e a whapenga ki whai anga ko inga kūranga. Aua. Ia mama o ama oere ngā kūranga. Ia avea oe maska ngaka e whainga ne e kausisi, whamei pauno, whamei ia tausisi me tupu ai whire mu. Ia avea oe maska ngaka whainga le ke fia, e whaire whire mu. Ka bika. Ia whataro whatu nea fia. Le uso kia kongo fo ia ta vita. Te rea Yesua nea fiafi o tātou whatasi lunga o tātou pokalama. Talo whatu uso. O whai huisinga lewa o ngai alu lewa kwa e koe sau. Whamawhanawhana lisi uso i lisi uso. Amen. Yes. Amen. Whamalosi lisi uso. E rea o ngā fo ia whamawhanawhan kere li o sua ngai ke ua. Ei hui skei mi hui ngale whai makongi e ngai me hui ngale whaake i e ora whaale anganga lisi uso pēka wai aku. Pēka wai aku pewa kau mau le mua koe sea. O ngā lela ngā le whamawhanawhanga. Kau kau ai e mangi mea hui ngale whaake i e runga le ora whaale anganga. Amen. Bi ia le akua. O le nei.
ia tātou tau sisi me te tupu ai while mu. Amen. Sau whai upo suma le fitu, whi mei. Aua le tau I atu le leanga I se tasi. I sao niuni mea e tusa I luma o le tangata umalapa. Never pay back evil with more evil. Oh, man. Man, that's a good one. Ma ngai e il whaparangi. Le whai upo suma le fitu na. Whi mei, never pay back evil with more evil. Amen. Whai e whia fusu mai sisi awe. Wole mai pala ai. Amen. Se o kangaka ke usiano ai e. Awe ke popoli. Awe ke popoli. Kala e whai mai. Ngai ke iloa ke mawhaia o nga e whasia kangaka. Ngai ke mawhaia o nga e whaia. Ai fo disi kaimi awole mai pala ai. Oi no. Awange I o ka kofia ma losi keimi uma. E siri lo ele mangaia ai le mangaia mo le me awole mai ke pala ai. Awu ke mai ke pala ai. E fo ingale e vai me kangaka sus kangaka ka wese me a o yang ro fa ko es. Pai fo mali e man e ke kangwa e kausi file mu ke but in your heart there is a man you can e mawhainga e whasia ngaka a o lo o lofa I lo wola wha lea nganga ma lo represent ingo Yesu ke viso e ala I lo wolanga e kere mai ke pala ai e kere mai ke wha e whengale e whai aku ia malosi oe le mai ala meanga e umala ere kuse mea ai ole ngā mea e whengale ka ulei ai oe amen. Le mea la lea o lau mangaku e ke macho man ai ke mi uma. He mei o oe ma ke fusu ke whasia ai mai. Uso. E ire kai me whako I lalo e ka mai kiki. E aua ke fia malosi. Maua le loko maua laro. Aua nge I kau I aku le whamea whapala ngi mai. Never pay back. Aua nge e koe kau I aku le leanga. E si kangaka. Peanga leanga mea ia ke oe. Au nge koe kau I aku ai. Maua lalo pea lo roko. Ko pea lea vangoe. Whai e ngā mea. Whai e whengale. Whai e rifisi o ngaka ma. Paua lo mea lo wha maua lalo. Aua ke on sai. On sai. Ngai ke iloa ke mawhaia. E ke le whai o kako. Le ele whai e kala u whai ampase se runga kala wengale. E whai ngā kāle ulu le vale awai. Amen. O le si kaimi. Wale ka e o a ele vale. Al pe waka ngale waka mo ia pe wa e ka mo ia. Amen. Amen. E au ngā. Aule mai pala ai. Aule mai. Se ke le ale vangoe ke whasia ai pe ke le ale vangoe ke whaie. Ai e loa. Whai ngale whaako I lalo wha maua lalo lo roko. Wha maua lalo. Lau kala sa awa. Ngā uwhaia. Ngā uwhaia. Le wha ngongo le ngā paia. Ngā uwhaia. Pe ngā uwhaia. E le mea uri ngā whia lau truck. Ke loa. Ke le vangoe ke whasia ai. Kana mana mo. Uwa ai le mea uri. Kama hoi ngale I le mai maua I sau kai. A sau ka maro ka au whia lau truck. Ai ke loa. Wa lui mai hea ka lai mai le ofo le mea uri ia. Au whaku. Brother, please don't go in your car. Go in your car. Go in your car. Ai whai aku ai le ai. Ai ke loa. Lai whai mai le nganga ia on sat. Awangi I o lo lima. Awangi e. Yang o whai la ia. Okay, you win. I am sorry. Ki nganga o iloa e le se o se le miuri. Alo o whako ese ia. Onga lea. Onga ua ule mau ke pa. Onga o ke le mai pala ai. Au wai aku. Okay, you win. I am so sorry. Okay, brother.
You can go now. I had to go. I'm working, you taking my time, please. Ai ke lo. E peia ngā alu le mea uli. Peia ngā kau lolonga le mea uli se whaingale, se mea whaingale longa loko. Because I see the way he turned around. Nau kala mare mongi. Anga whika inga whai mai, maka haka maka hika la, sau kalai mene ofu. Kalai mene ofu. Ano wai le mea uli. Ka se whaingo whianga o whasia. Kala mongi ya. Ai ongo o le musumusunga o le anganga ia kea. Wa ule mai ke pala ai. Wa ule mai ke pala ai. Ua o whaia le me ka kau onga whai. Olea. A wore kau ia kule ika i le ika. E ui a ngā se le me uli. E ui a ngalai le mai le ofo le me uli. Anga o wha mawalalo ama o wha ko ese le me uli. Brother, I'm sorry. Okay, you win. Okay, win. Okay, my friend. Go in your car. Ai ke lo. Ai te ngā uloa ngala ngonga le mea uli se mea. Wai mene mea uli. Ala ska ngaka le waku waku. Le oso la oso ku whafoa. Whapea le mea uli. Oh my gosh. O le winga lana ukala. Ele kaiminga li liu ele mea uli la anu. He's whole, like, o anga fōringa mako i sui ya mai le hika. Le fōringa hika sai ai mare mea ngā whimanga oi whai. Mako i sui ya. Le winga la ukala. Mako i rea se winga hika. O se fōringa whainga lu waka ai pes kangaka whainga lu peua. Feel bad. Pes kangaka whainga le ua whawhikai le li i wa ule oso kui whawhonga e vai mai oras kangaka. Alu ale le mea uri. Oso long kawale. Alu loa koe whailanga U-turn. Le eima se koe wa ai mai a. Lau ke kung, lau ke sau whai mau kilo le alu long kawale. He never look at me again. Keilo. Meongo whai koe. Sometimes us Samoan, sometimes we need to be humble. Need to be humble. Awangi e vai a kua ki nganga e loa e ke mawhaia ngaro lako a whasi uma. Awore ia ke oe ase loko wha mawalalo. Ore ia oe se humble i lo loko au e manga o ai ke alue. E whasi le ka ngaka onga e wha ai loa i o oe on. Uso. Wai ere kai me wha ngaka i lo la vale ngai me kamai. Amen. Be humble. Ka ko ka ngaka ke usiano. Ka ngaka o ka ngaka o maua le alofa i a Yesu. O lo sa vali pei o Yesu i le lalo langine. Olea. O whai o winga wha Yesu. Olea. Olea alofa i ka ngaka. E le whaia se leanga e le si ka ngaka. Amen. Vi ia le tua. Amen. Awangi i o malisi mea. Awangi i o tātou wha masino lesi kewisiano lesi kewisiano. Awangi i o tātou wha masino pe tusi lima le isi kewisiano. I lesi kewisiano. Le la uma tātou le tātou so le nea fiafi. Awangi i o tātou maua le wha masino. Awangi i o tātou wha masino i o tātou uso kewisiano. Ele ngata i lea. So se tangata. Amen. Pero mai le Roma e sumar wha. Hei mua se i o le wha. Pero mai Paulo. Ia o tauta lia le ua vai i le wha tautua. Amen. Ai le ina ia wha masino o masalo salonga. Lua. O le taofi o le tasi. E ai nā mea umalawa.
ai nā e lē ua vai na o mea e tutupu i le lau ele. Amen. Aua neʻi tau wa'aina lē ai i le lē ai ma le lē ua lē ai. Aua neʻi whaasala o ia i lē ua ai, auā ua talia o ia e le atua. O ai ea oe le whaamasino atu, o ai ea oe le whaamasino atu i le auna a le tasi. E tū mau ia pe pa u i lona lava ali. Ai whaa tū mau wina lava ia. Auā e mawhai e le atua ona wha tū mau ia te ia. Amen. Romans 14 verse 1 to 14 it says, accept other believers who are weak in faith and don't argue with them about what they think is right or wrong. For instance, one person believes it's all right to eat anything, but another believer with a sensitive conscience would eat only vegetable. 3. Those who feel free to eat anything must not look down on those who don't. And those who don't eat certain food must not condemn those who do, for God has accepted them. Who are you to condemn someone else's servant? Their own master will judge whether they stand or fall. And with the Lord's help, they will stand and receive his approval. Vi ia le tua. O le ale o langa o lai ola i le si tangata. Ke visiano. Po le a fo il fainga o ta po inga ma le ola fa le anganga o le si tangata ke visiano. Aua te fa masino. Amen. Aua ne ia vea le o langa, lo o langa o la au au na i le tua. Ma mea e te wha masino i isi tangata. Amen. E le oso tātou ngā luenga o le wha masino atu i tangata. Amen. E le o se tātou ngā luenga tangata ke visiano o le tātou wha masino i tangata o lae fifia i meo le lalangi. Amen. That's not our job. Our job is to spread the word of God. Let them know about Jesus. Let your family know about how good God is. Amen. Instead of pointing fingers and judge them how their life and how they live. Amen. A whai foi ua wha le tonu mai le stangata, a te whamsingo. Vi ia le tua. A wane ingano ia te oe. E le tū wha maunga i tātou. E le ai masesi o tātou e tū wha maunga. Pea. E iei le teimi e tātou te paa uai. That's why you need to be careful. Le mafuanga le nā. E te taua ia te oe. Aua ne e whamasino. Aua ne e tustusi lima. Ona o le maualunga. Ma le maoa e o lo wola wha le anganga le nāua iai. Tala ma le moni. A whai ua tātou. A whai ua tātou maualunga ma ua te le wha manuianga le atua. Ia te oe on i lo wola wha le anganga. Ua maa losi lo wola wha le anganga. Ia aua nei a vea ma mea o le a e wha masino atua i tangata le tau mwhai mai. Po tangata o rai whafu. Amen. Aua nei ngano ia te oe. E iai le taimi e te pau ai. E iai le taimi e te wha le tonu ai. O le awala le nā.
A whaamanuia le tua ia te oe. E ala i lo wola au auna i le tua. Ma lo wola whaalea nganga. Ma ua tupu ae, ma ua ola ola lo wola whaalea nganga. You need to be humble. Amen. Ia e maua le loto mawalalo. O le ngaluenga le atua. E whaia ma le loto mawalalo. E whaia ma le loto alofa. Ma e whaia ma le matau i le atua. Amen. Vi ia le atua. Wai e tangata whapenga. E tangata ua whapenga o na whaamanuia i le atua. Ua maua o le ola whaalea nganga mo ko ai on fire. Ia, maua lo le mea ngā pīwa ai a lalo mai. Pe charge mai ka ika. No. Awanga i ngalo ia oe ere kaimi ke whaale tonu ai. Amen. A o la le kaimi ke whaale kongu ai. O nga i ngalo ai ke ilo ai. E leo se me le leilo. Whaamasingo aku o kangaka. Amen. A whai ua le leilo wola whaale nganga. A whai ua o le leio tātou wola au auna i le atua. Humble. Please be humble. Amen. E ke loa le me maua o le kangaka le. Le whai es o le me le whaamasingo. O le point finger. E o rola le keimi ke pa uai. E le ai a masisi e lako e kau mawhai e koe au mai o irunga. Tala ma le moni. Amen. Vi ia le tua. E le ai masisi e kau mawhai e alu atu to e au mai o irunga. Le keimi e ke pa uai. Ai sea. Ai foi onga le ua e mangaku i wha oe. O oe o le kangaka ua makua i an whae i le akua. Kero. E wa ai mai lo le atua ua whape nalo ola whae nganga ua maka onga e kusikusi lima. Ua maka nga e wa ai alalo i kangaka ke visiano. Ua maka nga e le iloa alofa i kangaka o lo kau mawhai mai o lako ola whae nganga. E pe ua maka onga e whai kala kuai. Ua maka onga e look down na kuai. Kero. E refi e loa le leia e le atua mena i tono lo loto. A o ranga koe wa ese rea kua wha mangianga ngai ake oi. Ia. O nga i ngai ke iloa ele o se mele lei. No. Po le ale maua lunga o tātou wola wha lea nganga. Po le ale maua lunga o tātou wola au auna i le atua. Ma ua wha e aina i tātou e le atua i lona ngā luenga. Aua ne i e manatu wha maua lunga ai. A ia maua e oe le loto alofa. Maua le loto mawalalo. Accept other believers who are weak in faith. E aua le vai alalo iai. Ai vai atu whale tonu lo uso ke visiano. A apa atu ai. Wha mahalosi iai. Wha tua iai. A le mea la leo lo. O mawalunga leo au nei le tua ua. Mau, ai le alofa i kangaka o lai kau mawhai mai le ola whale angang. Ia. Wangi ingano ia ki oe. E re kai me wha manguia e kangaka ngā e loko mau ngā e wa ai alalo ai. Ma kangaka ngā e kusi lima ai. E re kai me wha manguia e re kangaka ngā ia ki oe. O ngā i ngāla e ke iloa ilo. E le o se mele le me me o wha masingo ma tusi lima. Amen. Sao lea le sunga. Sao lea kala le sunga ki a kongo ya ka vika. E le lea pa u, lea ro pa u i lunga le maa. Ai le angar pa u le maa i lunga ya ki oe. Kala tusi. Amen. We need to accept people
our brothers, our believers who are weak in faith. Ah, kalia, kawonan tatou. Ah, pe pa pe fo ia leo ranga o kangaka keusiano, lo uso keusiano, pe aluaku fap sau kong, sau, alofa pe iai. Ah, kalia pe i lo loko. Ah, kakalo mo ia, alofa iai, fa marosi iai, ave ai pele upo le tua. Ai awa ni o tatou. Ah, avea ma mea i tatou te loto mpa mawalunga ai. Amen. Vi ia le tua. Tatou alolofa. Tatou maua. Tatou maua le anganga o le nei masinga. Tatou maua le anganga o le whanau mai o Yesu ke viso. O le nei masinga o se masina e maua le lotu fia. Le la tatou sauni atu maalo atu e whamanatu soifua mai o Yesu ke viso. Le la fai mai paulo. Aua ne i o tatou tui. Aua ne i tui lalo oe. Me aua ne i tui lalo le lei le leanga. A ia tui lalo le leanga i le lei. Amen. O a whainga tā. O a whainga tā o le o langa. O a whai mea o nai te tupu ia i lau savalinga. Ia aua ne i e leanga ai. A ia manu maa lo le swafo Yesu ke viso i lau roto. Amen. A paifo i le nei taimi ue mata mai ue a se tangata o nae ele o e tele i whaia se lua wha leing. I think this is the time for you to do that. Oro walu e tue whaile wha leing. Wha mangalo le tasi. Moa le loto alofa. Wha malosi lisi uso keusiano lisi keusiano. Tatou wha malolosi nei o tatou ainga. O wō mai maasangi. O lo o wha pēnā o lo o leilo loa pē i mea o le nei lau langi ono tuina naunga o le tino. Tatou alolofa ai ma tatou te talo pē i le tua. Ave i pē le upo le tua. Aua fo ine i o tatou nau i a wawe ona li liu mai se anganga ia i le upo i le tua. Aua ne i o whaia le o tatou ma losi le tau ma whaia sui le tangata. No. All we need to do, just let them know about Jesus. Let them know that Jesus still loves them and still waiting for them. And after that, let the Holy Spirit work in their heart. Whaakanga lea nganga pa ia o lea tua. Na te suia le o langa o a inga, o wō, ma e masangi o loo leilo loa pē i le lauranga. A o le tātou ngaluenga. O le tāla i e pēa ma whaailoa i le alofa o Yesu ke viso. Aua ne i o tātou nau tele. Aua ne i o tātou whaia ma le fosi. E le ma whaia oe, e le ma whaia au. E le ma whaia e sesi a tangata ola. Ona suia se o langa o sesi tangata ola. No. Ua na o le atua na te suia le o langa o tangata. Amen. So o lea, tā lai ma whaailoa ia i lātou o loo soifua pēa Yesu ke viso. O loo maua pēa le awa noa i lalo sa tau. Sau e ave le ola mo le atua manu o loo maua le awa noa. Ona tuula ia le anganga pa ia o le atua nā te whaialo na ngaluenga. E lātou te engalua i o lātou loto mo lātou fina ngalu. Le ngata i lea, ia tātou ta talo hoi. Tātou ta talo ma tuu ina atu o tātou ahinga mo tātou wō ma e māsangi. O loo leilo loa peile lalo lang. E le ngata hoi o ta ngata o loo leilo loa i lalo lang. Ma ta ngata hoi o le a leilo loa tono whaotanga. Amen. Tanga mana moi. O le to,
e whai ara ko akele o ka ngaka o lelei loloa I meo le lalolangi. Ma ku I ngaunga o le lalolangi. A o le ko akele fo I la o kako o le ai le loloa I kongo le whaorakanga. Le winga o lau kala. E sau le loku. E ko anga I le loku. A o le loko ia e au ngai le kua makua I le ai ia. Makua I le ai ia. O se ola au ngai I le kua makua I misi a koa. A o le kangaka o lai fie sau le loku. O kangaka e fie e whainga le e whai mea mo le kua. E whaonga inga fo I le kua I longa luenga. A lai nei loa I kongo le whaorakanga. Amen. Kako kakalo. Kako kakalo ku I ngaku uma o kako a inga wo. O kako a inga ma wo ma e masangi o lo I kongo le whaorakanga e re ngaka I lea o ka ngaka o lo lei lo ma fie I le meo le lalulangi kako ave I luma o le kua. Amen. Kako ave uma I le kua. O lea. Kako a inga uma ma wo ma e masangi. Lo mai moa mai le nge fiafi lunga o kako po kalama. Po le ale o langa ngai ke olai. Po le ale fianga o ngai ke fie e fai. Pe oio se kangaka e whaingale fie I mo meo drugs o oio kangaka e fie e whaingale ke alu I pāpia ma e o ngā ma ingo pia. Whai alo o oio langa e pule ia oi. Pule ia oi. Ao lau whaukuanga ma lau whaasoa ia ke oile uso man ko finge ma e o loo maka me nge fiafi. O loo whaakarikari aku le kua ia ke oi. O loo maua pēro wa wangoa I lalo sa tauro. Amen. O ngai ke maua le malosi. Ngai ke fie I meo leo langa pule a oi. Au hoingi ngalo ia oi o le ola ma le malosi ngai ke ola ai o le ola mai le kua. Wa ai ke ua e kuai. Uso mo tō whaafinge. Mau kako a inga wō ma e masangi. Wa ai ke ua e kuai. Amen. Peongo whai aku. Your life is your life. Your choice is your choice. Amen. E pūle ia oi. Ai a whai e le o ola Yesu I tonu o raulotu. A whai e te le o te le o talia Yesu e vea mau whaali I mau whaola. Whai sau whiwhiringa lelei. E le o le taimi ele nei e te whai e se whiwhiringa lelei mo oi. Se whiwhiringa e mawa e ona sili I whiwhiringa uma na e whaia. O lea, o lo sau e ofo I nā tulo ola e ave a Yesu ke visu. Ma talia Yesu I lo roto. Ma avea oe ma tali I ma whawhine a lea tua. E le o le taimi e nei e whai lo whiwhiringa sa. Amen. O meo le lano langi le te whiawhiai. E le whaapapau. Ma o mea fo I le lalolangi le ke fia I e whai le teimine nei a o loo so I fua pe le nei lalolangi ma nei fo ngā ele o loo e olai. E avea oe ma avea lo ma ave lo wanganga I le malaia o le paafi po o le se holi. O le mea nai ave ei lau fia le whai teimine. Lau fia le whai teimine I meo le tu ina naunga o le lalolangi. Lo uso. O te reo whamasino atu ia te oi. E te reo tau mawhai fo I fosi mai ma e io, ma fosi atu oi te ioe mai. A olo ua lofa. Ina ia saolo wanganga I le ola I whaababau. Ai sea, ona ua e talia Yesu a vea mawali I mau whaola. Ua e whai ese whiri nga sa o mo loo langa. A o maua pēr lo malosi. A whai e rea ai. O loo tū mau pēr lo whiwhiringa te whiawhia I meo le laulangi ma. Ma whai alo oe. Yeah, that's up to you. But I'm not gonna scared to tell you what you do in the world right now.
all the fun, all the drugs, all the drinking beer, all that party life, it's going to take you to hell. I am not be scared to tell you because it's the truth and it's because that I love you. Amen. I'm not saying I'm perfect. I have my own battle too. E fo ia uia po ngā ma whainga tāo ke uia. E fo i meo te vai ai. Ai re whaia ma mea o te vai ai. O a u whare tonu, o a whainga tā, pe o toi pau, o te re nofo ai. O toi te talo i le tua, ma o toi wha mawalalo i le tua, ma toi tu i nā atu lo uola i le tua, ma lo uloto i le tua. Ma o toi tu lai, ma o toi savali, ma te patau lai i le tua. That's me. Amen. O leo. Tari tono le tātou wha malo sina i ne fiafi. Amen. Whaftai i le tua. Whaftai i le tua i lona upu wha malo si mo oe mau le ne fiafi. Mei Paulo. Ia le kalesia i Roma. Aua ne i whaato i laloina le lelei le leanga. Ia whaato i lalo le leanga i le lelei. Amen. Ia o le tātou wha malo sina i ne fiafi. Ia, tari tonu o ngā luele nganga o le atua ia te oe. Ia, papatai fo i le atua i lona upa malosi. Toe wha tonu, toe wha manatu. Ia, ma toe wha penaona, toe wha wha popoina sisi malosi i lungo i lo wola wha le nganga. E ala i le upo le atua i le ne fiafi. I le ngata fo i leo le upo fo i ua whai ma wha malosi anga ia te oe. E ala i lau whiwhiringa sao le whai. O lo saule ave le ola i le atua, ma te lia Yesu e avea mo li i mo whaola. Le nena fiafi. Manuia tele le atua i a te o tau le nea fiafi. E ala i lona upu. Lofa le atua i a whapena ona ngā lue le mana o le anganga pa ia o le atua i lo roto. Ina ia wha maloma whauwhau. Ina ia wha matala a tili lona upu. I lo roto ma lo fina ngalo ina ia e talia. Ma ia e whai e se whiwhiringa moni. Mo oe. Le ngata i leo tātou tangata ke wisiano. Ia o se upa malosi o ma se upa manatu. Ia whapena o na tātou whai tete. Ia whapena o na tātou be alert. Ia tātou maua le anganga o le wha ke wisiano moni. Ma le ola ke wisiano moni mo le atua. Amen. O lea, whamanuia le atua i le ne fiafi. Ia i tātou a inga wō ma e masani i lungo le tātou po kalama. Ia whaftai tele lava i le ne fiafi, whaftai i le whaatasi mai lungo le tātou po kalama. Ia o tau uma o matamata mai lungo le Facebook. Whamanuia le atua i le ne fiafi. Le ngata i lea, ia o tau o mai moa mai lungo le YouTube channel. Whaapetai la o tau mai moa, whaapetai fo i la o tau whaatasi mai lungo o tātou po kalama. Ia, o te tonu ia, o le tātou po kalama na ne fiafi. Ia, aere tātou te lei whaatou whae le ne fiafi. Ia, awane ngalo wha mole mole, share tātou po kalama. Le ngata i leo tātou YouTube channel wha mole mole. O le tātou YouTube channel, ia, ro walu wale YouTube, search le ngor tātou po kalama o le Jesus is the Answer podcast. Ia, ona e anula i le kako pe, le kako channel wha mole mole. Awane i ngalo subscribe le kako channel. Wha mole mole. Le ngaka i lea, ia o lau like, ia masau kame. Ia, i lungo le tātou YouTube channel. O lea, wha manuia le atua ia te o tau le nea fiafi. Talo i le atua ina ia wha penao na maua se krisi masi lelei, ma se krisi masi manuia ia te o tau uma. Ele ngate leo tātou a inga,
wo me masang I lunga o le tātou pokalama ia whapenao na whaamamao ni mala e o mai a o tātou sāuni atu e whaamanatu le aso whanau o Yesu Keriso o lea ia whaamanuia tele lava le atua I le nea fiafi awane I ngalo le tātou pokalama I le aso tō nai amen ia o le aso tō nai ia o le a o whaaua le tātou pokalama I le aso tō nai ia o na pe o tuai le ora ma le malosi ia ono le tātou host o le po le sunga ia tala le ia o lo o whapena o lo o pisi le sunga le pe polon au ona ia I mea whale a hinga o lea ia o le a o le a o whaau au ina I le tātou polkalama I le stona I le tūlai ono I le fiafi pe o tuai le ola ma le malosi so amone ngano te tātou mafuta I lunga le tātou polkalama I le stona ia I le tūlai ongo I nei Amerika I California ia pe au atua I le ola ia ma le malosi ia ai talo o tō ia o loo pesiri po o awhele sisi tātou whaataloanga ma le sunga I le wai malaya asiata ia ua umano mātari noa ma le uso ia ono le taimin nei I le mō se tātou awa noa ma le sunga ia asiata I le masinga nei ia ono o aso fia ia o aso fui e whaatasi a inga e le ngati lea ia o le tōlua ma le whanau o lea ia o le a te tono le masinga fau ia o na tue watu la I o sesi whailonga ia I le tātou pokalama ia ma le sunga ia asiata e aua tau te pole aua tau te pole paul mea tātou te talo I le atua ina ia whapenao na tātou maua se Krismasi fia ia ma se Krismasi manuia amen o lea ia whamanuia telele tua le nei po ia whapenao na Mose malolonga lei te talo I le atua e tele I moe amen ia ai malo ma ia pokalamo pro kai lava ia I to fine ia twin Julie matamua ne o oi ne maia bi ia le tua fa manuia le te tua ia te o to fine fa tai fa te si mai ia I tātou pokalama o le ia e bela nei taimi ia o te fa to fa tuai ia I le pasa o le tātou pokalama to fine ia fina wa ue lesi to fine ia fina ue lesi ngai confuse le fa leongo le last name o le to fine ia fa mole ia mana tua I fol tātou pasi la au tau talo to fine ia fina po le tātou paso le tātou pokalama ia fa pena ona ia I le fa malolonga le tua fina alo fa tele atu mo oe le ne fiafi talo I le tua ia fa pena ona fa malolo ia te oe ma fo wa ia tu le malosi o le tino amen talo I le tua ina ia fa pena fo I ona fa manuia ia te oe le to fine po le paso le tātou pokalama ia te tonu le tātou pokalama le na I le ne fiafi fa manuia le tua ia ma fa pena na pui I tātou manuia fo inga luenga le aso atai au pe a tātou atu inga luenga le aso nai o I le aso Faraimo le aso atai au le ngata hoi lea ia manuia fo I le weekend I lisi fo ina I tu o le nei kolope o I New Zealand ma Australia ma Samoa manuia fo I le weekend le aso atai au o lea ia fa manuia le tua in the name of Jesus God bless amen amen